شپندەکاری منی هێژە و دەلال ئیرۆ وانەیەمە ئەم جیهانە وانەیە سێزدەها ji بەشێمە بەشێ سیە مژارەمە ئیرۆ لەسەر نێزیکیتیان لە هەمبەری دەردۆر و گیانوەرە دپێشیدا خالا سەرەکەدا ئەمکارم بێژن ئەم بێ مرۆڤێ خودی کەسایەتێن سنجی و ڕێگەتێن سنجی دبەکو وەکەکو ماڵباتا خوا و خۆت پارێزێ دەردۆرا خوا و خۆزایێژی بپارێزێ دەردۆرا خوا و جباکا خۆژی خودی دەرکەوی دسەریدا بنگەها ڕێگەزین ئەخلاق و سنج کو مرۆڤ دەردۆرا خۆژی بپارێزێ و کەسایەتا خۆدا بی چاندا پاقژی و پاراستنی ئاوا بی خالا سەرەکە مەژوەردانی مرۆڤێ خودی ڕێگەزین سنجی نێزیکتیên وان yên bi derdorê re jî sincîne ev mirovêha ku dora xwe neparêzê ku xwedî li civaka xwe jî dernekevê li derdora xwe jî dernekevê gelek pirsgirêk me ra derdikevin û belav bin xala duyemîn me got paqijî û parastina şînatî ajalan bikar newînê qaranîna axê û avê bi awayekî rast erkên sereke dibe ku em parastin û paqijiya va tiştê ku me rêz kirî ji we re em wa paqij bikin û derdora xwe jî biparêzin çima em ajala û şînatiyê biparêzin ji ber ku ajal jî weke her giyanwerekî zindîne ew jî bi kêf dihisin ew jî bi êşê dihisin niha dema ku em niha weke ku hûn zanin em hemê di hewşada jiyana xwe diqedînin ev hewşêha jî ekîd e em rêyekê ji çandiniyê re dihêlin ev çandinî em dara ji xwe tê de çênin em gula ji xwe tê de çênin dema got tu li ber gulekê bisekinî û tu ber wê xweş bikî û tu av bidî tu dibînî rûbirû ev gulgeş dibe weke gulter e dikenî ev e kêfxweşiya zindî we re dema ku tu vê darê xwe xemsar bikî ji aliyeyê ve ev dara hat tu dibînî rûbirû dişkê rûbirû xwe dişkênî rûbirû weke ku digirî ev e êşa ku tu digihênî zerera ku tu digihênî vê darê ev mînakeke zindî ku me piçikekî nêzîkî hişmendiya we kir û çawa hûnê derdora xwe çawa hûnê karekî baş bikin ku win derdora xwe û şînatiyê ajalan çandiniyê bi awayekî rast bikar bînin û em werna axê çawa em axê bikar bînin rast weke rast em vê axê hejî hebin em nehêlin derê weke derê bê şînatî em nehêlin weke niha li gunda em karin bê zevî hene em karin bê dexl û dan heye lê li bajara em va jîngeha xwe xweş bikin bi hinayê xweş bikin bi çandiniya daran û parastina va daran û paqijiya derdorê em ne çanda paqijiyê ji xwe re bixine xaleke sereke û em li ser vê xalê baş bisekinin û em derdora xwe jî fêrî vî tiştî bikin ji ber ku dema ku ev jîngeha me werê xerab kirin avahewaya me tê guhertin demsal weke me got demsal têne guhertin hevsengiya jîngihê tê guhertin çawa hevsengiya jîngihê tê guhertin em ê niha ji we re mînakina zelal ji we re şîrovekin da ku xweşik jî hûn tê bikin qatê azmana gelek qat hene ji we qata yek ji we qata bi navê qataya ozonê heye dema ku ev jiyana me li cîhanê bixwe gelek dûmanê ereba hene gelek dûmanê kargihê hene gelek ev hewaya wê qirêj dibe ev hewaya bo qirêj dibe roleke gelkî leyzê li ser vê qata ozonê ev qata ozonê xulêr dike û tenik dike ji loma jî em divê vegerin pêwîst e em vegerin lê paqijkirina xwezayê heyj her tiştê derdora xwe hebin gimar nekin ev gazê kîmyayî em bikar newînin gelekî pêwîst e em va tişta birêz bikin û bixine hişmendiya xwe de û di zarokê xwe de jî va tişta baş bizanibin ji bo ku em xwezaya xwe dîsa dewlemend vegerênin em çanda xwe berê vegerên çanda paqijiyê ma çanda paqijiyê ji ku derê hatiye çanda parastinê ji civaka me xwezayî hatiye ev civaka xwezayî ya ku bi rêgezên
سنجی پیک دهات و اب جواکا خوا برنگکی خوشک دو پاراس و باقش بکن چاوا گو ام بر پرسیاره مالباتا خونا و اندام مالباتا خونا بی او قاشی لهمبری در دور آخوشی ام بپارزن و ام لی خودی درکبن مروف چقاس پویندی خوا بدر دور آخورا بهیز بکی او فهم بکی دکاره جیان آخوشی او قاسی سرکفتی در باس بکی لهمبری بازن دی ورا الباز شیناتیا لهمبری آخی لهمبری آوی ام آوی قریش نکن دما کو ام وکا جواکه کی ام شخورت چنا ام شخورا دبهاره چن درد کردن ام شخورا وکا بهم بدانه که دنا خوا ام نابگو ام وقا قریجا گو ما خورا خارو بخوان ام قریجا خال دورا خوا بهیلن یعنی ام وی قریجی بعدش نآوی اب آواها قریج بی اب آواها معنی اب آوش مروفرتی معنی اب آو یک بکارتینی یک هم هر تشتی خوا بآوی پیکتینی جلو ما دبی ام پاقجیا آوی خوشک راست بکن و خوشک خوا فیری زارو که خوشی فیری باتشتا بکن کو ام در دورا خوا پاقج بکن و بپارزن و ام بگه ام دپارز کرنا پاراستنا پاقجیا جواکی ام بتشتن جور داینا که ام هبرا بخوینی چاوا امی خوزای بپارزن و پاقج بکن امی آخی و آوی راست بیک بینن دما کو ام واداران بیسر و بر ببرن افدار ما قلت وگو اکسیژنی ددی جنگ هاما ام هوایا پاقج دستینن بخیره واداران افدار اکسیژنی ددن افدار ابا هوایا مزلات دکن صافی دکن جلو ما دبی ام بتایبت لباجاران اشکو ما قلت ولو قندام قلت شیناتی هلی لباجاران ام دارا بچینن و چه پیوستی ام دارا هبن گو ام ببرن دبی ام دوساوی دیسا وادارا بچینن و شیناتیا داران بپارزن و پاقج دلورا خوشی پاقج بکن ام ریزی گرنگی و ریزی بدنا وی چاندا پاقجیه جبرکو اف چاندا پاقجیه گو چارسر نبی و املین وگرن و جنگه هاما خراب به هفسنگیا جنگه خراب دبی امن هاب چکی مینا که کنیزی کی و بکن کوچاوا هفسنگیا جنگه چیه انها دماکو ام بیجن به مه آجال بتایبت آجال گیا دخون و اف آجال جی جمرا وکا ام گوشتی وادخون ام شیری وادخون ام تخنا ماست ام تخنا هر تشتی کو ج آجالاتین ام دخون وقتا دماغو ام نزیکتیا ما ج در دورا مرا ج گیارا ام نپاریزن و ام پاکش نکن و ام دمار کن و قریش کن اف تشتیها خراب دبی معنای جی هفسنگیا مجی خراب دبی گلک نخوشی درد کونش قریجبونا آوش قریجبونا در دوری و پسگریک نه مزن جمرا چه دکن اف دومانی کو بلاک بنج عربایا اف نزیکتیا ما ج در دوری وقتا ام قریش کن وقتا ام آوی قریش دکن افتش دبی نخوشی و دکوی سنگامه دا تندرستی اما خراب دبی جلو ما ام وی چانده باش ناب زارو که خدا بدنا پیک آنی گلتی باشا و گلتی کو ام وی چانده دناب خدا بلاک بکن دجواکی دا بلاک بکن اف پاقجیه ها دبی مروف پیک بینی و مروف وکا مگوتی و جدما خوزای یا بره مروفی دست پیکی چاوا نزیکی خوزای بون وکا تشتکی پیروز ام وی دمی بگرینی دما می خوزایی بهتر بو خوشتر بو اما دما روژا می ایرو گلکی ام دوری چاندا پاقجیه کتنا ام دوری بی چاندا خوش و بدو کتنا لو ما ام دبیجن ام بی هفسنگیا جنگه همجی خراب دبی رو دچی و تیک دچی ام کارن بیجن ام بی درساما لور بداوی دبی و امی نها ورن پرسینا خاندنی چاره سر بکن ام ورن چاره سر کرنا پرسینا خاندنی شخوا روپلا چلو نهایا ام یا یکم بیجن بخوینن گرنگیا در دور و گیان ورا دیار بکن خندکاریم ابون کارن باش فرح يعني فرح بكن ولغوري تشتي واجه ما فهم كري شيرو بكرنامه وفهم كري ونكاربن قلتي فرح بكن باش لي ازيج ورا كرتاسي بيجم ام بي گرنگيا در دور وبيان ورا چيا هر ام کارن به هر زندي ورا هفسنگيه کې دنابا جباكي دا چه دکی اوا چارا سرکنا پرسا یکم پرسا دیام چد بيجي دبي
bi xerabkirina derdorê çi derdikeve holê. Me got çi derdikeve holê em karin bêjin em bê hevsengiya jîngihê xerab dibe û nexweşî derdikevin û mirov hêdî dawiya xwe tînê xerabkirina derdorê. Ev jî çareserkirina pirsa duyem e. Ya suyem dibêje te valahiyên li jêr dagirin. Di kesayeta mirova de her valahî têdeyîne taybetî dîsa valahiya taybetî û nêzîketiya asta mirov valahî diyar dike. Ya dî dibe gelek valahiya têdagire bûyer ku diqewîmin ji ber nêzîkiyên sincî ev jî valahiya û giringî nedane xwezayê çê dibe. Xwezayê jî valahiya. Ji xwe sê pirsê me nirxandinê tenê bûn ez bêvî me we xweşik tê gihiştin û ez ji we re kêf û xweşiyê dixwazim.